šta ima, kako ste? Daniri Vugdeli je rođendan i Danči, ovo je pisma za tebe i tvoj rođendan, ali imamo problem, sad je 1:10, mi smo ti umorni, popili smo litru vina, radili smo, topili mast, a i Šeki Alebiću je rođendan. Šeki i Danira, ovo je za vas. Sve najbolje. Aj živjeli, pređemo tek tako, alo. Idemo. Stari broj, volio sam te, ono davno ljeto, pratio sam te, vjeran kao pseto. Javi se, javi ponekad, javi se, javi bilo kad, da li hodali smo bosi na ljetnoj kiši i jutarnjoj rosi. Volio sam te, ono davno ljeto, pratio sam te, vjeran kao pseto. Javi se, javi ponekad, javi se, javi bilo kad, da li pamtiš godine, ono kišno ljeto 89. Živili u tebi, ono davno ljeto 89. Da li pamtiš godine, ono kišno ljeto 89. Živili u tebi, ono davno ljeto 89. Ljudi moji, ja se nadam da je to bilo dobro, a mi bolje ne moramo ovu uru. Krepali smo, znate li vi koliko baščina, koliko smo masti, onih žmaretina istopili, a pola nam se zapalilo. Tako da bidni Bilo je svega i znate svačega. kako smrdi ona mašćuka kad se zapali. A vidi ko se. A vidi ko se. Samo udahneš i odmah si se najio. Uglavnom, Danči naša i Šeki, Bog vas blagoslovio, da vam zdravlja, sriće i veselja, sritan vam vaš rođendan. Šta ćemo mi sad? Ništa, sad ćemo. Mast opet. Ajme, umeli smo se. Evo, snimamo video 1, eto. 3 minute do 1 i sad dok ga ja stavim to je... Ti će uzor, aj. Hoćemo i pozdrav da ne trljam brljam. Hoćemo.
Sretan Ajmo. rođendan Dančinaša i Šeki Živili, i živili. svi ostali kojima je danas rođendan i budući rođendan mi je mogu govoriti. Ajde, čao, čao. Ćao.